अदुगुम्बदुबु करी कवी contentious कवे causing or likely to cause disagreement or argument है बने बा चिरा चिरा कई बार लगे मुथा सिंगे ये दम नते अदगी synonyms ता contentious की disputed है बिसे चाहिए ना भाई बनी and the next word controversial debatable you already know about the debatable debate खंगे दना आद्रगी लाख पने बा antonyms uncontroversial agreeable settle सिराई के रमाई के contentious है word ची के आइना synonyms antonyms खराबी रहेगा सीधगी शु मान ना बात तो मैम सुलाई रहने अदु ना कोई ना फाइंड आउट तो गदा बनी exact meaning करी नो है बदु कई गिन हम तम दा हाइंग नो ये एग्जाम दा मरु है ना है सीगी सम डायरेक्ट contentious है बिसी माई editorial column दो दे यावरम में अतई synonyms antonyms से अदु याव बनते सीधे तो पर dictionary दे करी दे की थीरा पुथोर पने में सीग मान ना बा अतो पावार हंग पे contentious मग हंग तो सीगी synonyms से हंग एंखलो controversial की antonyms पियोना ज्ञान अदु में हंग आशुया है ज्ञान दबलो जाक अदगी example दा the Ukraine issue was most contentious topic at the summit हाइबा सीना कहीं हम तम दा यूक्रेन की इशू से हाई रिबो समिट ऐदी करे हाई बनो हाई मतम दा समिट हाई से अदुम वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन बोयरे अम बोयरे कई गुम्बा फंक्शन मयाम की ओइबा मीटिंग तो यूएन समिट के हाई से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की ओइबा मयाम मंगो दियाओबा मेंबर्स सिंह की ओइबा मीटिंग दुगुम्बा दुबु समिट के ओइबा एनी वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन अमा कई कांगी फंक्शन नामा मीटिंग अमा पंगथोकपुदु समिट हारगा नॉर्मली रिफर दा ओइबा ज्ञान दारबा सिगी मतंग सिदा G20 बो हेरा अदो यूक्रेन की ngасai समिट तुदा अखोई की यूक्रेन की इशू से यूक्रेन तक इशू थोई होजी वार थोई दर रशिया का हाई रिबे इशू से वास contentious टॉपिक ओइने बा हाई बदी चाहिए नबा टॉपिक ओइने बा अदु दुगी अम्म तोइबा मयाम ने याना बा पोट अमा ओइबा ngam खिदे हाई बने बा ज्ञान दारगो contentious है ज्ञान दारगो and huh and the next word is inconceivable have you know not capable of being imagined or grasp unthinkable हाइबदी वखन न लांबा फंगदब दुबु करी कवे inconceivable को मासी synonyms ते करे unimaginable imagine नैदी वखन न लांबा खोरपा unimaginable वखन न लांबा फंगदब के अंदर unbelievable impossible and the antonyms से करे conceivable ज्ञान दाएगा possible believable है बेदी था जब याबा ज्ञान दाएगा सिचु वखन लांबा फंग था जब है सिचु कराई दिला है वखन लांबा फंग अब मतुंग था जब लाइब नत्रो सिरे इखोगी synonyms antonyms ता exact ओइद्रशैब कुछ लिंक लेना गदबने बखंगबा कइदौ ngैदे exact ला ओय मरि ख्वाइदगी नक्चननाबा करम बवासिंग साइगी synonyms antonyms ख्वाइदगी नक्चननबगी हाइबा पोतो अदुने हेंग नोय परखाद खटके दोरिसे ज्ञान दारेगो the antonyms are conceivable, possible, believable. Okay. Example: the peace in Eastern Europe is inconceivable without resolving the Ukraine war. How we can Eastern Europe ta shanti purak ki hargadi. Kari dogo darkar hoye Ukraine ki war se. Akhoi ki sirap asina Ukraine ki war se ki solution propapa me ba. How we can akhoi ki Ukraine ki war ki solution se. याउदना इखोई ईस्टर्न यूरोप ता शांति पुरक पाइ से वखन लांबा फंगदबनी हाइबा वखन लांबा फंगदे हाइबदुने बा सी सेंटेंस सिना हाइनिंगे से ज्ञान दारबा ईस्टर्न यूरोप खंब्रो ईस्टर्न यूरोप हारगदी यूरोप की रशिया यूक्रेन की बॉर्डर एरिया रशिया सी मैक्सिमम पार्ट ऑफ द रशिया सी एशिया दा लैयबा ओनली मागी कैपिटल मॉस्को सी यूरोप ता लैबगी मासी यूरोपियन कंट्री हाइबा हाइबा ngасai रशिया की ngасai हारिसरा उराल माउंटेन नाम चलिएबा खंगबा सिगी उराल माउंटेन सिगी वेस्ट साइड सिबुना यूरोप नेबा अदे उराल माउंटेन सिगी ईस्ट साइड सिबुना एशिया कंट्री नेबा ज्ञान दारेगा अदे मैक्सिमम रशिया सी पार्ट ऑफ एशिया कंट्री नेबा उज्बेकिस्तान तजाकिस्तान सिगी काई थक सिंग दुखो एशिया ने हाय तो ये रशिया दगी यूएसएसआर दगी काई थक सिंग दो ज्ञान दारेगा नेक्स्ट lacuna is the unfulfilled gap, deficiency or shortcoming. Hai bedi Manipur the kare awat pa aho ba leba awat pa aho ba dubu kare lacuna
gyan da ko synonym da deficiency gap flow ade antonyms da completeness perfection sufficiency okay example the the quote highlighted the lacuna in the election commission conduct of revision exercise have the kaino matam da bihar da recently moigi special intensive revision na moigi voter list revision to idana adro sira minta ri quote na moin revision to budu da ahoba awat pa mayam ma quote na magi hearing da high hidu ne highlighted to khari se awat pa ahoba mayam lei khari ne sentence to hani se ngasai awat pa ahoba du kari na minta ore sira lacuna na yandara ko highlighted ei kari haiba highlight pa uthok pa ulak pa ruhan ba. Next word is anomalies. Anomaly means deviation from the normal or expected result. Adi tayon na bagray ba do? Ay sure kane khalaga amoy rakpa. Gendar ba? Chumna normal o pham thok popota oy rakta ba ato pa moy rakpa do. Adu do kani kora anomalies. Adi ki Manipuri dadi tayon na bhai taidana. Wakhal tayon na rega isay ulay tay ne. Ay yung wakal tayon na rin haibra, may wakal tayon na rin haibra. Lai bro, radak nang haibra siya pa. YouTube din budi hay ba. Sa aray sa siya pa hirang mo dumali ne. Waris haibra. Yare. Are synonyms sa irregularities, inconsistencies, and aberrations. Antonyms sa normalities, consistencies, regularities. Example da report indicated anomalies in the voter exclusion process. Haibadi report aduna kaida hai the voter revision process tura ikoi on taina ba hai sumano irakan haiga oirakta ba adumba anomalies me amma thoeba haibadi voter gi khoi gi voter gi list kakthat ka dabuduna kakthat taba hapjan ga dabuduna chahiye and bihar hoji me am rahul ga dinan han tawidana ai khoi gi voter mi si da me am si re na hairpa adrage khoi gi house number chum daba nupi ama chahi kunthra ga anu shuba nupi ama chahi cham kun mari shure na hapa mane adu dubuni khoi gi anomalies hai moi gi voter revision process tora anomalies to anomalies ka oroi ko onerous haigera how will you pronounce okay ko and the thing is nang khang da ni loi re pronounce the khoi American to ni pronounce to bia nate we have also on SN have the maitai na Manipuri nga do ni khoi ngang bia khoi sei khoi gi tongan be SN ni mo je moi tribal gi su tai tribal game lai na kaching gi su tongan bam nei dara aduna pronunciation ka don't worry but you must know nang ngang gi ba pot tu chum di chung ga da bani ai gi style da ngang ga su yandaraga adagi onerous hai digana involving a great deal of effort difficulty or burden Manipur ka rehra yamna luba polum gumba ai di thabak to ba yamna luba ai di thabak to ba polum thagat pagum khan ba thabak to ba matam da gyandar ba polum mama pu bagum na khan ba do adum karge onerous involving a great deal of effort me ama chang ba thabak tu to na hona ba effort me am chang ba polum pu ba sitabu effort me am chang dro mehnat to dro adum difficult synonyms ta burdensome heavy troublesome antonyms easy light effortless adagi example the ECI non transparent process made it onerous for civil society review the roles hai kai na matam da ECI gi non transparent hai di kai no information si mana pifam thokpa pithok taba khot taba lochal laga thamba khot padu ni non transparent ha se transparency di loina udra non transparent uda bhai natra uda di mana tawri ba thabuk tu prajana uba phangda bado sira sentence ka di haningi e sai gi non transparent process sina yamna kari hore made it onerous yamna difficulty hele polum awa bamo hele Canada civil society organization da magi electoral role do chummi bra lali bra na thina ba gi hona ba civil society organization da yamna awa ba mo helle ba my transparent oi ba my process to no civil society ni khang natra Manipur se khwai di am civil society organization khwai am ba state ne adage next word is assuaging adi kare have no to relieve ease concern fears or anger habi di kana han than ba aki ba dagi asau ba dagi han than ba tap than ba
खोलहनबा अदुबु करी करा assuaging कवेबा गेदा to relieve ease concern fear anger asau bahan than ba खोलहनबा दो अदुबु करी करा assuaging कवेबा synonyms are soothing calming or elevating गेदा का antonyms are aggravating intensifying adagi worsening example da the court intervention went a long way adu leng kano asom ti jang oh okay the court intervention went a long way in assuaging concern about the voter exclusion haiba gyan darba next one concede concede I will again to admit yield something unwillingly haiba yabi ba aina pam dagra suyaba I have conceded rajak srego namani I have conceded the defeat habidi maga iga football sana dringa di hona ai mai thire ne ai mai thire ya jakre batabra ki bedagi ai san roena gyan darba adubu kari kore concede ai yabi ba isana ya jaba unwilling pam balai traga so adu concede conceded the defeat ke haiba synonyms are admit surrender yield ka antonyms are deny refuse resist ka example the Ukraine has said that it will not concede territory for peace haibidi kai hamdam da Ukraine na magi le bakta shanti purak na bigda makta maithi re na kai dong mai de ya da roi haibene ba asi sentence se na min do ni se ma surrender to roi haibidi ne ba last drop of my blood for I fight to gani ai na ngam gani haibidi Ukraine ha se ai maithi re na maning halaga di kai dong da chat roi haibidi ne gendar ba du ne not concede ha se iloi khine na ya iloi khine na ai iloi hanning de mang hanning de haibidi na concede to ga tare na tro mai idu yam pamuru ga raja and the next word is hasty hasty adi done too quickly without enough thought hatu thabak to wakhan gan gan da thabak to mun hatu to do wakhan khan da kok season da da hakta far faraya hatu thabak to do adu ge result kari oi nang na pam result phang de dana adu hasty go antonyms are rash reckless hurried synonyms are antonym nate correction synonyms are rash reckless hurried antonyms are cautious careful deliberate example ECI has the implementation caused the major errors in the voter roll haibidi ke hamdam da election commission man hatu magi electoral roll se magi ngasai gi SIR se implement to buduna electoral roll da achouba aran bam thokali kai hamdam da ngasai gi SIR bihar da to budu mamang da to hi chahim chang da to ba bihar da tak tham ri pa lo challe adu 65000 mi voter list ge kakthat khiwa asi ba mi gi yaw ba hing ba mi bu sire declare to khiwa khot ki ba mam ma yaw khre se adu dumne hatu to ba wa khan da bi hek yara ne khan laga adu kai kara hasty next is inexplicable adi karera unable to be explained accounted for haiba manipuri da kai no sandok na haiba ngam daba phadana takthok pa ngam daba explain to pa ngam daba adu bu kai kara inexplicable synonyms are unexplainable incomprehensible or baffling yandar ga baffling antonyms are explainable comprehensible clear example kare the disappearance of ships remain inexplicable to this day haibadi kain hamatam da jahas ma mang khibadu haujik phauda karamna mang khri no explain to phadana takpa ngamde samna harakan da MS171 haibra MS alpha kya nam haiba me kari gi flight ama mang kheu Malaysia gi karai da kamai na kairi no do hoju khang mangam de samna kan dai khoi na mayam dai da jahas mayam ma Bermuda Triangle da thoujal luragadi karai da kari chakri ma abu khang mangam de dana hoju bu khang mangam dri dana adugi juda inexplicable hai watch si na disappearance ships remain inexplicable
to this day ngasi phau de jahas mang khibu gi maram da kari gumba ama pho haiba ngamdri magi mafam phadana explain tar kamai na thoi ibn haibu khang ngamdri habtana yandar ga next sige am nom ta pasi kam in pa no ge hero exercise na te ko spelling o ga i ga khet amni ko adu masigi art hadi mem khet nakre to drive out or attempt to drive out from a person or place evil spirit is kare no adu tumni adi tan thokhiba manghan khiba haibane ba karin ham to drive out to ai phatta bo wakhal lot phatta bagi thinking du bani evil spirit hai se ko adu dubu tan thokhiba manghan khibu kari kaura exorcise synonyms are expel banish purge antonyms are invite retain welcome adagi example the price was called to exorcise the haunted house price say dikre price say church father gumba adagi mohi ki mandir da laiba pandit gumba khot pasibu price kawe ko adi price to magi ngasai ki haunted house ta leiba hai di haunted house ai dikre hai hoi mi adra lai khole na haunted tawduna adugum balai be yum aki kai dor ba poto adragi ngasai gi adugi damakta adragi ngasai gi evil spirit to lai do but to pret to tan thokhena bai damakta khoi gi kari do pandit to kawe ba mai ba hai be do mai te lo dai ngarang khoi gi amala idana aram bai na pharaga nepali amana mana kari saraga but lai na but chan ram da taw ba yama adu dugum bani chap mani se okay next is the one word substitution a policy practiced by which a country extends its power influence through the colonization use of military force or other means imperialism policy practiced by which a country extends its power हाइबदी केनम द ब्रिटिश ना इंडिया दा लागा मोगी पावर एक्सरसाइज तौरबदो मोगी कंट्रोल तौरबदो अदे छु कोलोनाइजेशन लोइलम दा मागी मिलिटरी सीजन नरगा तोंगान पम्बई सीजन नरगा हाइबदी अतोप कंट्री की मथकता रूल तौबदो ताबरा लोइलम संदोपदो कई कवे इंपीरियलिज्म को वेबा यांदारगो इंपीरियलिज्म खंगनी अदगी a vigorous supporter advocate of course idea or movement asibu karga apostle vigorous supporter advocate of course idea movement amagi damakta yamna kanna support tauba idea amagi yamna kanna support tauba du kai kaure apostle kawe yandarba samna ikanda kari haini maraktai hogi manipur recently rally who believe that all events are predetermined inevitable leaving no room for human control as laibakta laikhraba pot ni dai ni khoina khandok padu dabra every pot khudima as laibakta tamam mabne na khandok khibadu dabra believe tau dai khoina kem tau ngam manate ai si chat habda si chakani ngasi ai si habdu oigani na khanbadu dabra adu kari gore fatalist ko yandaraba adu everything punna makshi aseng bagi engon da haidar ga dil laibak ta loina leiba natti ai khoi gi mehnat tu gi matungi na alana laibak sem bane gandar ba kanam da alana for chawana hura loin sem di gandar ba ai khoi gi lamtat tu ne ade alana gari khoi warisi iso yo sem madi ai khoi gi slai chupa ba dra su ma pa dra su to iso khoi khani oi grane ngasi pho pa da bamta oi de da na adu ni one word substitution not alive lacking life spirit or movement inanimate haiba gendar ko not alive wedi kare ahing daba lacking life punsigi wat pa spirit wat pa movement wat pa adu kai gore inanimate ai spirit movement lai jadabdu ko fragile meet with edikare to have meeting or encounter with someone kana gumba maga una ba meeting taw ba una ba du kari kaure meet with ko ba nano ge reunion ga haidu namanap se una rum natra kai jarak puna slower
नहीं दुकान में रियूनियन मान दे तो बिरयानी चलिए ये होटल की बिरयानी okay next is the what okay Razak listen carefully meltdown have the to lose control emotionally or also to liquefy due to heat have the matam da emotionally I control to bungam dre meltdown oy har se ai life se ko wakhan nu ai ta bada ge ma pham rang ne napi na pura taw ta ke bdo ra khang ba nang yau khra su mana yau die adagi si tu liquefy due to heat mai si ki meltdown se kari hai na re heat na maram warga saudok pado melting dau bu khot pado adu du se kai gara meltdown mess around have the kind of them to spend time aimlessly behave in a silly careless way kana yaw ri siram thero matang mangan ba pandam amta yaudana behave yamna pang na tau thok pa thabak se kya section da ba haibadi kaina matam da as imana ko tasra thek na rasi ka chamin re koi re party to re class attend to gani khot kari khangre koi ja chale nong mana gari nyam ai gari thau gari khot kare ne em amta yaudai gari pang thau se thau ba koi cha chapa football hek na sana ne sana ru ba nangi football du em amta yaudai bi khanga ba sugum ba sibu kai gaure sai tari bro maningi race tari bro adu noi se ka mess around go ba si se asi tau khidrai ba sum ba si ha mess up I would say no matam da to make a mistake or cause something to go wrong have sibu kai ga mess up I would to make a mistake I would nang mistake to bu mistake to hon bu soi han ba du ta bra I di kare cause something to go wrong kari gum pura lan han ke bu khol han ke bu adu kai ga mess up idioms and phrase yam die guru 15 words hekta ni nang hai jabe waro a wild goose chase goose se digari hai no goose se ke mani poi digari hai kang ga sigari hai adi kang ga la ba singari hai ha goose hydro kang ga la ba si hydro san sigi literal meaning halak ba lamlak ki kang aduna tan na bahai me ba se a wild goose chase ha se sigi meaning kare a hopeless pointless pursuit asa yaud pandam yaudana tawb dhabak tu bu kari ga to a wild goose chase hai di lamhang da kari da kang ga la tan na bu du ki kari pandam le dro lamhang da kem lei ta ba potta adum tan na bu chasing do bu lamhang da hai bidi nang pandam amte yaw de ko yen da chen bedo ada burn one breeze hai ba hai di kana gum ba ki thong mai thadok pa hai ri me literal meaning ni ko si sumna aseng ba ki meaning hoin hal laga di sumna direct word to ki aseng ba meaning han ba si ko kari ga literal meaning ko ge gendar ba ada aseng ba si ki meaning kai na ham da idioms phrase ta to do something that make it impossible to go back to previous situation habidi nang asumba thaba ma tawba amakka han hallag hanagi mafam dura lakpa yaroi da mafam amada samna ha kan da nang ga namana wa tinnare nang namana ting tharure amakka nang ga hallaga namana du ga hairiba relationship to develop tawba ngammoi da mongda una ba ngammoi da mongda ngang thu re ba nang ganda adu nabani ga maga marakta leiba thung du kaktan mai thadok khim kum bane ganda ro waris adu bu si mai se ban wan brise mai thadi thadok ka dami kan na da nangi pusi da manghan ga da bor ga de you must burn the bridge of your friend one brise ban tau thoki dami kan na roi da bor ga di ko noi like ta mi ban hoi ki na mana nu pi thi ra de du na mana boi byad re Bandau berapa? Good. Okay. Null and void. Okay. Null and void meaning having no legal force or validity. Have the kind of null and void. Have the chat na bayada. Magi legal na law na karina. Ampo protect tau. Some hai kan da null and void si am season na kani later on hoigi ay na politi takpa matam da.
any law มา parliament นะ chamber law แช่ supreme court นะ null and void เราถูกไปให้เอาเงี้ยนะใครกินทำให้ตำมานะ chamber มี parliament กิน law แช่ null and void โอ้ยเดี๋ยวนะก็ไม่นั้นเราถูกกันให้มันตำให้ดิเป็น law ดออินเดียकी constitution की खिलाफ तो है रबा मायुक तो है रबा constitution की वांग मत chamber और माइलो तो every law parliament द chamber law खुदिंग मक्से ngasai की Indian constitution की बतुगी ना सेम गदा ना एकदम constitution की opposite तो सेमा गदी supreme court ना हाई लेवल लो तो चट ना भाई यारों ये ना नलेन बहुत लोग थोपे है validity हो इधर legal support ले इधर का अदन a dark horse है बा amuba sagon amuba sih mamen tang kerja nih karur gara yang dari melada kayak ida putuk namda ada tu na mamang da ai koi sagon amuba mah harian ada rang sanga kai olam bagi hiru bukan da macu kontor bagi pro case sound tu nak reme hang pending tu raga macu sanga ga noi ma sam sang nai basmol sangu pra khang di moya thu này cái gì cả nó có chuột này sarak ba cái kita bukan ta này sagon amu siapa saja mana sagon ta the person adu karihan nama tam da okay please listen carefully a person who unexpectedly succeed or has hidden talent hai ba hai bi kai no ham tam da person who unexpectedly success ai magi manung joi ba talent lai ba ma si mai pak kan ni khalu ra tau thorak pa do man di man da tau thorak pa da di kari ko ba tele na malay dara mi gyo ba tongan ba tabra adu bu kari ko a dark horse ko na gyan dara ba rajak you are dark horse of weightlifting iyeng ba di man de nang nasa yo thangat ka da ba keji ga thangat ngam ma and the last word for Egyptian press today is rap on the knuckles hai ba a reprimand or scolding for wrongdoing hai ba haidi nang na aran ba thabuk to bagi damakta nangwada reprimand to ba scolding to ba hai ba di aina coaching lak ta bagi noi da ngang ba do khot pa do lak ta di mathang chumi to ni class holoi si to holoi ngang ba do reprimand to punishment pi ba adu kari ka re rap on the knuckles hai ba nya dara ko okay atai sing to dum la roi ta ma le ada mi khoi hau sih ha nong kai tari bale sing tu dikare ai da sirane ba phuning ai tan thok ke hari se chomai ta he